he me chanu hian Kristian preacher ne na Quran bua chiar ngai lo azota ti hian asoi Islam extremist kanti Hamas le ISIS hovin Quran zirtir dan le atum dan hian kal sol puyani ati an income na hi lo ngai thlang. Okay, I'm a Muslim. All right. And I'm completely against ISIS in any group. Muslim kaniya ma se ISIS ho thil ti dan le group dang extremist ho thil ti dan hi ka du lovani Quran bui chiar ngai lo ero ka shelo ma se lo chiar to thin te ni chuan hetianga kholo taka che ho hian Quran bu thiang lim zirtir dan an kal tlatani ti ka shil du che ni una pa ni an mani ngai dan le an hriat thiam dan le an soifia dan khat nangma lo hriat dan nen ai nang lovani mai chu tak reng chu lom ka ti adika lom an ni chuan an hriat thiam lo reng alom ngai dan dang dai an neya tin an le lin dan le an soifia dan kha dik lovani a chan chu Quran in kalla heng mi thai that chimit vek ro ti lo adik chia chuan thiani that ro atia lom atilo reng sura bungkwa ichiarem o chiare ka chia thina lom tuna nge po hian ka ke kor ipa ka da sin ka chiari duani chon tuna po hian ka chiar thei reng a chan chu tuna nga hun rem chang hi lo thlengang ti hriat na ka nei tlat wangani tuna hian Quran bung le chang then khat ka pai renga he Quran chang then khat ka zia te hian heng tunai tran chan zong hiaron soifia don ani ngoro ka hrethiam chelom soifia dan kong omang ti rilrui puwa ka hrethiam che chuwangin kalom tak zet ma se hetiang bung le chang hi om tlatasin Qurana lo ngai tharo sura bung kwa chang somni pakwa hun hung le ala ring lo tu te chu king la dola tin ala le atir ka pom lo tu te chu do bokro tin he sa khwana pom lo tu te le ale khabu thiang lim pom lo tu te hian chi an pek ma chu an ni hi sa khwana ring lo tu infidel an ni tin sura bunga ti hian an ziak ala le achia hlote thu soi pom du lo tu te shem na chu swal na rong bola be fan mi te an ni ya an chunga pike swal na rong bola be fan mi te shem na chu thi na ni an ni chu khen be an nianga an kutlen ke te tan sak an nianga tin he ramatang hian ti chimit vek an nianga an shem na torte chuan he khovela hian an mani chu ati zak ngoyang om zia chu Quran buthiang lim ring lo mi te Allah le a messenger ring lo mi te chu that chimit vekro tinani ti chimit vekro tinani chu heng bung le chang thei han soi moidan te poi ril ro alo om mai theia ma se ka hrethiam lutuk chenia ma se Quran bua hian Islamic ho nun rong taka che tir thei tur chang tam taka omani ma se chung zong chu ipom velova kalom takani unawnu keipon chu tiang chu ka pom hleinem ma se Muslim ho chau phur thei tur chang tam taka omani ti ka hriani keipon tin heng bung le chang thei Muslim then khate chuan soi moidan an dable mayang tin Hamas doctrine somthum paruk zing article pakhat chu ti hian in ziaka jihad hi kong dikania Allah wanga thina hi adu thu samsang berani ate tin hadita ti hian alo soilea mi chu indona hmuna martara thia Islam tan le Islam minga beitu te chuan paradise nula virgin mel that tak somsari pani an changang ati top mai ni virgin chu an ngai sang hle ani ti hriata tin Muslim te hian vanrama sex man an latumani ti achiang hle ani hetianga zirtirna dik lo tak le pathian huat zong tak sexual lama kalturin Islam chuana zirtira hei an mani ngai to na le an ril ruwa be tlata wangin an martar mia thi po an hlaulo na chan po hei hiani a chan chu virgin nula mel thatak tak somsari manni te khan be sei tlata wangani Islam rin na hi niama hlutna nei lova a hlau omani chu wangin Islam rin na tangin in thiar filim vat ro